an-nadru ilal wajhil walidaini niku. Termasuk ibadat niang ke muka dua orang cik. Kan ya puang kot dalam puasa niku. Kan ya puang makanan ko nya niku. Puji wa janging tekan niku. Kepu kawa tabi ja irawan mana. Mampu kaya ilong hendak teri kami tanya ibadat biu semayang kali tiga yang ingin ron mantan niku. Tira tahu tu boleh barang lain yang payu. Pu kuih, pu roti, pu mahaba ko nya tu. Kadua ga pala bawaan dan pala penglihatan. Mangat dah minta pala. Munyo mentang, munyo nale. Pegah di Rasulullah niku. Khamsun minal ibadah. 5 macam buat itamang dalam kategori ibadat. 5 macam buat ke ibadat. Yang pertama an-nadru ila zamzam. Yang pun kira-kira ji niang dalam mon zamzam nya ibadat niku. Kena ngi heno na pungiang niku payah Makkah kai top niku. Kena mon zamzam dah le ka top ji. Pakricit galam tutup mendandan terus Makkah tajinguk lamun pun ada keun sapu hanan niku. Napalah ibadat. Yang kedua an-nadru ilal Ka'bah. Ngiyang Ka'bah kan berdoa niku. Maka karenanya dalam Masjid Haram, di luar Masjid Haram sunat ada sembahyang guyung-ngiyang bak tempat dawa sujud. Kenan matak, kenan tangiang. Bek jual mata luar. Adapun dalam Masjid Haram ada tendang sembahyang guyung-ngiyang atih Ka'bah itu. Hanangiang bak tempat sujud dan bertepat ngiyang Ka'bah niku. Sembahyang laju mata atih Ka'bah. Gekeun teu termasuk ibadat an-nadru ilal Ka'bati. Ngiyang Ka'bah bandua hanyo handa temu ngeuli kita nyawa niku. Terus cali ya kedih. Nyawa di antara lain kita nyawa kadang-kadang late Ramadan di Ka'bah niku. Di samping fadilat dengan makan bertemu ngiyang Baitullah. Ngiyang mentang niku. Yang kele an-nadru ilal mashaf. Yang kepeut an-nadru ilal mashafi ngiyang dalam Quran niku. Na keun hana. Na baca hana. Pucit ngiyang niku. Buka alif lam mim buka niku. Siminat kabeh. On pertama lap-lam niku. Punya 3 umpama yibeut 2 on 3 lam umpama 10 minit ngiyang mentang niku. Artinya lap-lam niku. Lap-lam niku. Padit eta dua saya je mendua je bakri ngiyang Quran 5 minit lap 3. 10 minit lap 3. Kuat ada keun ada pu api niku. Na pala. Kemudian tak keun tiga tu 2 ga pala niku. Pala keun kana pala euna niku. Menyamanan kita nyawa yang jet hafal padi-padi bawa surat. Na lebih god niku. Baik hafal cok Quran baca buka. Menyona Quran. Tercali hansip Quran. Digop hanjit baca, tajuk kurang yang hanjit. Kita nyawa jet hafal. Pakanya na pala madung niku. Kita nyawa hanjit tabeun hanjit tapu bakri cok Quran buka niku. Wata tangiang huruf Quran gekeun an-nadru ilal mashafi niku. No mudah hana pakat niku. Baik dia baca Quran, nging lah huruf Quran hana pakat. Sama dengan kita nyo hana nasib kena geut ba Allah Taala. Di ura-ura yang leuh lebay kita nyo haruh dikenan niku. Kemudian juga ibadat an-nadru ilal wajhil walidaini niku. Termasuk ibadat niang ke muka dua orang cik. Kan ya puang kot dalam puasa niku. Kan ya puang makanan ko nya niku. Puji wa janging tekan niku. Kepu kawa tabi ja irawan mana. Mampu kaya ilong hendak teri kami tanya ibadat biu semayang kali tiga yang ingin ron mantan niku. Tira tahu tu boleh barang lain yang payu. Pu kuih, pu roti, pu mahaba ko nya tu. Kadua ga pala bawaan dan pala penglihatan. Mangat dah minta pala. Munyo mentang, munyo nale. Kagada sabah pala. Gadanya yang handa deurin ci kagada pala sabah. Ante dawa pakri anali baluai remo. Kagada palangi yang terakhir maaf niku. Yang terakhir niku. Taruh menan tulisan biki pakai menan niku. Kalau kena tulisan yang terakhir an-nadru ila wajhil alimi. Ibadat ngiang kepada wajah orang yang leu ilmu, wajah orang alim niku. Kakak rezeki saya kau nyan, hana kita leh ngiang kepada muka Dengku Muhammad, ngiang ke muka orang malim. Saya kira kepegah ngiang kepada muka Muhammad, ya baru memang pribadi asai nasibnya berangkari orang berangkapu orang hitam, orang putih, orang kulit, orangnya asai wajhul alimi ngiang napa lari. Pum nako, hana tangiang muka orang ci, desya, pulam tangiang kira-kira benci bacut, tangiang hana terpelah muka bacut.
Kemudian hana ada bengi yang wajah orang lain pakri sama dengan hana ada muncak laba. Pulam yang kira-kira jih benci datang yang mudah maru orang yang aku. Nyo bak tikre akhir aku baik nak kucak ke bulan aku. Jangan tangyang di muka kanyan kan tuan bagah aku. Tetapi adalah ibadat yang paling dikeji lima bah an-nadru ilal wajhil alimi. Musenah-senah ni yang idanya aku. Pakan kenyamanan kan muka droninyo nayum, kan muka droninyo na makna. Tetapi barang yang dalam tubuh droninyo yang nayum. Orangnya gadah dengan orangnya hana le belayu mendengar itu. Orangnya ni kau pulang ilmu dia Allah Taala batira ru. Orangnya gadah berkat. Orangnya gadah ilmu batira katanya. Orangnya hana yum de katanya dalam pandangan agama. Maka karenanya sidang jemaah yang terhormat, gleh mesiga nayum saboh kedai karena barang di dalam neko. Menyo barang god tiyo nayum neko. Menyo barang hana god kedai beton ubut di lain. Berhubung karenanya agama nayum. Apabila nayum agama, maka tangiang bak tempat rumah yang tempat kota, tempat kedai agama nayum. Karena dalam zam-zam nayum iya dengku. Maka dia tangiang kenan na makna. Karena dalam Baitullah nayum dengku, maka dia tangiang kenan na makna. Maka karena dalam tubuh rinyo nayum, dia tangiang wajah alimon nayum dengku. Damah sabah tik dengku yang jino Mekah dengku. Di samping yang badam-dam yang tempat berkat ia dalam Ainul Jannah. Nah, sabot tempat di Madinah nengko. Di Likut kebun kerma nah sabot tempat, nah sabot rumah, nah sabot. Nah sabot mon nyomonyo insyaallah lihat nanti dan sambung pat hidup menyo dengku kena jak Makkah nanti jak warna. Lebih lemah pat dah hidup menyo mungkin jak ziarah. Mudah-mudahan yang kira-kira ji mungkin kebiasaan hana ada kunjungi kena nengko. Azan kadro sudah azan. Sebagai sambungan antara kunjungan di Madinah kebun kerma nya mandum naibah dia urang bat refer nako. Antara kebun kerma, keun kebun kerma nako. Inan lampuh kerma, i mekai kerma ke kerma jombaknya nako. Kerma la belau nako. Ya mekai kena ni begah demi kerma. Jadi dekat kermanya na lampuhnya engkau nako. Itiwa lampuh kerma di kau. I mekai ke kerma, keun kebun kerma nako. Baik dibikin tu ipai coba i mekai ke nako. Pertei lagi tempat makan bom jeruk ni yang botala. Kampung ye pat nang roje hina tempat makan aku. Menaik ke kebun kerma. Ngan tempatnya ngan tempat mon dua begah je paling-paling je menyona enhau MTJ abati. Mahan je enhau timpang aku ikut. Sabah mon ya wati Rasulullah tho monyan lah kita boleh jaga merempak aku. Tho mon. Lalu kemudian mon tersebut tho mon dan hana ia dan kota ia nijak Nabi nerudah lah monyan aku. Nerudah lahirlah ia mon Nabi God oleh Allah dan Nabi lah jengeh ngentak ngornya manan aku. Ipudep mesin tabuh tadi ia luar pakai pet. Ubina uri jacok me jiregen tapung cok. Na doi pusinek tan aku. Jadi mudah mujib ia monyan lagi tekun mudah mujib ia temen seuh bahasa Aceh. Seuh Rasul jib dengku. Dan ia Rasulullah tadi najib tinu dengan BO baglah dan najib dia ham demu. Maka jacok ia monyan mentongnya kalau tak niat nyoncit Rasulullah jib ia lonjit ilung aku. Tak ngoranya mana aku. Menyo dengku tu Madinah dengku putan bak travel tajak kenan teat aku. Ini yang merupakan tuan-tuan kalian tempat ziarah baru yang baik temu mentang aku. Mudah-mudahan inilah kelebihan aku.